Binary Research Institute proposes that our solar system is in fact part of a binary star system, where our sun is locked in a never-ending cosmic... Ma ja rekao ovam dere se neke... Daj ne snima gore tamo. Sigurno nema niki da priča gotovo si kjuda. Ja sam se uspojio. Stava mi nešto ovdje. Brate, čekaj. Kad?